Važno je da volite sebe, svoj život i svoje tijelo. Mi vam pomažemo naravno na putu ka savršenom zdravlju i na putu ka top formi. Svake sedmice u rubrici Rec Fit oduševljavaju nas naravno treneri i trenerice koji vam pomažu sa najnovijim trikovima, informacijama i savjetima kako da budete zdravi i u top formi. Ne zaboravite, uvijek mislite na sebe i budite sebi prioritet. Ovoga puta s vama se druži Saša Kecman. Pozdrav svim gledalcima, moje ime je Saša Kecman, nalazimo se u Kecman studiju. Pored mene je moja današnja partnerica u treningu Bojana Lazić. Mi ćemo vam pokazati par vježbica koje možete da radite u paru. Vježbajte sa nama. Počet ćemo sa trbušnjacima. Radit ćemo 3 serije po 10 ponavljanja na izmjenično. Prvo će ona da radi. Izdah je gore, udarimo dlan od dlan za kontakt, da bi svaki put ista amplituda bila pokreta. Slobodno možete da pomognete jednim drugima da ustanete. Mijenjamo mjesta. Lagano trebate da stanete na prste. Izdah gore. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, u idućoj vježbi ja ću da radim izdržaj u polučučnju, a Bojana će da radi za trbušnjake. 3 serije po 10 ponavljanja. 2, 4, 5. Da bi vježba bila malo teža, slobodno možete da gurnete noge vašem partneru. Mijenjamo mjesta. Polučučanj. U idućoj vježbi ćemo da radimo sklekove. U ovom slučaju Bojana će da radi ženske sklekove, ja ću da radim muške. Gdje ćemo svaki put, istovremeno, da idemo dole. Svaki put kada se podignemo iz skleka, udarit ćemo se dlan u dlan. Idemo uzad. U idućoj vježbi ja ću da radim izdržaj na laktovima ili plank, a Bojana će da radi skokove preko mene i barpije. Uradit će 10 barpija. Idemo. Sljedeća vježba je slična kao prethodna, s tim da ja neću raditi barpi, radit ću skokove i iskorak. 3 serije po 10 ponavljanja na izmjenično, znači ona će isto da radi plank. Također možemo da radimo i čučanj u paru. Ruke su ispružene u idućoj vježbi, tijelo je slobodno. Idemo nazad. Udah je prema dole, izdah je gore. Udah je prema dole, izdah je gore. S tim da koljena ne ulaze unutra, idu vani više, stopala su blago otvorena, ne unutra. Idemo. Udah, izdah. Nos, usta gore. Ovo su bile neke od vježbica koje možete da radite u paru, nebitno da li je to u teretani, u kući ili na otvorenom. Nakon svakog treninga slijedi stezanje. Istežite se vi nakon svakog treninga. Pozdrav od Saše i Bojane.